umsholozi wasukuma wama ngaphandle kwe-ANC. Namhlanje bathi umsholozi ufuna ukuye Union Building, ufuna ukuyoba yipresident futhi. Azange ngimuzwe mina umsholozi ethi mina ngifuna ukuba yipresident futhi ngiyacampaigna much umsholozi. Ngiba blame because ba validator i-intelligence yomuntu ngephepha abalinikezwe abelungu e-university. Lento ixake ngisho even ama-political scientist ukuthi uZuma wenzani. Uthola i-political scientist ene-doctorate ixakeke ukuthi uJacob Zuma wenzani, kodwa ifunda ngayo as a third year student. Ufunda ngayo lento uJacob Zuma yenzayo. Ukuthi mawufunda ku-third year politics uyaqala ufunda ngalento ebizwa nge-Hegelian philosophy. I-Hegelian philosophy babukhomo ukuma ngaphandle, ume ngaphandle kodwa ulungisa inkinga ezingaphakathi ukuthi lento oyilwelayo ifane nalento esephepheni lale ndawo olwela kuyo. Umsholozi wasukuma wama ngaphandle kwe-ANC. Namhlanje bathi umsholozi ufuna ukuye Union Building, ufuna ukuyoba yipresident futhi. Azange ngimuzwe mina umsholozi ethi mina ngifuna ukuba yipresident futhi ngiyacampaigna. Ngamuzwa umsholozi ethi I am ANC but I will not support the ANC ngoba le ANC ka Ramaphosa le angiyazi mina. Mara qeda wathi ngizosupporta iMK. Leyo nto ibizwa ngani babukhomo is dialectic. Ibizwa ngedialectic ukuthi uZuma uhlangabezane nechallenge. Wathi make hlangabezana nechallenge wama ngaphandle wa create confusion ukuzokwazi ukuthi alungise inkinga ezikhona ngaphakathi kuKhongolose. Mawufunda imanifesto ye-ANC, ufunde ne-provisional manifesto ye-MK, uzozibona ukuthi zi-identical. Why? Because lento uZuma yenzayo ibizwa ngedialectic. Benza imistake eNazareth. Bathatha kwiphathi yabantu abayi-5 million, bathatha abantu abayi-30,000 ukuthi bahambe bayovota. Bacabanga ukuthi iphathi yonke iconsista ngabantu abayi-30,000 abazivalele eholweni laseNazareth. Manje babhekane nenkinga yokuthi abantu abangazange babathumele eNazareth yibo laba basukumayo abathi le ANC le asiyazi. Bebeyithatha kancane ideology kaMsholozi lapha eNazareth bahlekisa ngaye. Behlekisa ngaye ngenxa yamavote wabantu abayi-30,000. Bacabanga ukuthi i-representation yama-political ideologies wama-manifesto we-ANC izo-representwa abantu abayi-30. Bathi mabephume eNazareth babhekana nomsholozi owenza ukuthi MK ibe ne-membership ye-3.5 million. 3.5 million engazange iye eNazareth. Yasukuma yathi lesiyoyivotela ngoba hiyo into efana nenkululeko esayilwela le. So abantu abayeke ukusifuna izinto ezingekho. Woza ku-MK uzoba right. Woza ku-MK because lento is tested and is tried. uZuma ubamkhipha ekhuluma nge-free education. uZuma bamkhipha emise i-load shedding. uZuma bamkhipha akhe ama-universities awu-3. Kuneyingane today that testify ukuthi ngiyilento engiyiyo ngenxa kaJacob Zuma. uZuma kazange azakhela inkandla yakhiwa icabinet yakhe ayibeka ngoba eyithemba ukuthi izorepresent umuntu omnyama, yafika yamjikela njengotshwala esiswini. Bathendara ngenkandla. Namhlanje we must apologize ukuthi we've got faith in Jacob Zuma. I mean ababukhomo ngine faith kuJacob Zuma because uJacob Zuma ngiyam-understand ukuthi ku-MK uzokwenzani. uJacob Zuma babukhomo ku-MK into azoyenza uthi I'm here on a superior political advisory capacity. Manifika seniphethe seniyongena eParliament kwenzeka lezinto ngizohlala la ngibe ungqondo wokuni-advise ukuthi lezinto sizilungisa kanjani. Akukho Zuma hungry to be a president again. Abantu i-white media yiyo futhi le econvince abantu ukuthi
uZuma ufuna ukuyoba yipresident futhi, and uZuma kashonga ukuthi ngifuna ukuba yipresident futhi. Into uZuma azoyenza ku-MK ukuguide ama-political fundamentals nokuthi impi yomnotho siyilwa kanjani sesingasalahlela amatshe namabullet. Impi yokubuyisa umnotho siubuyise ngakithi siyenza kanjani. But bonke laba abangenacala bakwazi ukulithwesa uZuma bamgxeka ngalento yokuthi he's hungry for power, he wants to go back to be president again. Zuma will never be president again. They are crying at a wrong funeral because lo mncwaba bakhala kuwo akushonanga isihlobo sabo kuwo. uZuma kazange athi ufuna ukuba yipresident futhi, kodwa uthi le ANC le esalwa kuyo asisayazi, le ANC le eka Ramaphosa ethengisa umuntu omnyama ngalendlela asiyazi, le ANC le elalisa umuntu omnyama ebumnyameni asiyazi, le ANC le engenandaba nokuthi umuntu omnyama uyakwazi ukubeka isinkwa phezulu kwetafula or not asiyazi. Le ANC silwela ama-fundamentals wenkululeko, siwalwela ngokuthi sisuse le elephant ebizwa nge-ANC kube khona inkululeko esikwazi uku-identifya nayo. So abantu babukhomo akumelekanga ukuthi baxake ukuthi senzani ku-MK, angeke ife noma bangathi after ama-elections iyafa, akuna MK ezofa, bayifanise no Cope, akuna MK ezofa, ayizange iCope iqalwe ungqondongqondo ofana nomsholozi. Ngiyabonga babukhomo.